Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Inggih alit-alit sareng sami, sane mangkin kecunduk muali sareng Bapak ring semester genap puniki sane ngijinin pelajaran bahasa Bali. Antuk punike lurus siagayang idik sarana minekani buku, HP, pulpen, miwah sani lianan. Nah, ring semester genap puniki, Bapak nagingin pepelajaran bahasa Bali padah inggih punike ngangen tatap maya nggih. Yuaning nenten bersidayang tatap muka langsung ring kelas karena gering agung COVID-19 puniki durung ical ring jagati. Nggih mungkin lanturang. Nah niki wenten mekudang-kudang gegambaran nggih. Niki gambar sandika pertama, niki gambar sandika kaping kalih, gambar sandika kaping 3, gambar sandika kaping 4. Nah, manut alit-alit sinareng sami niki kira-kira nak njang utawi orang yang ngapain. Niki wenten sani anak metembang. Wenten sani anak metembang. Niki taler wenten anak metembang. Nah niki nak ngunjang niki. Niki wenten anak sani membausan nggih. Niki taler wenten anak sani membausan. Inggih mangkin mangde alit-alit uning napi binani utawi napi daging pepelajaran ring rahine makin inggih punike irage melajain puisi Bali. Nggih. Materi ring rahine makin inggih punike puisi Bali. Nah, sandika pertama mungguing Pak Edin latarang dumun nggih utawi menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini utawi ring rahine makin. Sandika pertama nalatarang wirasan puisi. Wirasan puisi punike inggih punike kruna puisi utawi kata puisi itu berasal dari mana utawi asal usul puisi itu nggih. Nah sedurung lantur Bapak nunas ampura dumun duaning Bapak mekarir video puniki wengi nggih wenten suara-suara lian sane masuk nggih ampura mereka di suara motor utawi sani lianan. Lantur niki sani kaping kalih nelatarang teges puisi Bali utawi menjelaskan arti dari puisi Bali. Sani kaping 3 nelatarang soro-soro puisi Bali utawi jenis-jenis puisi Bali. Kaping 4 nelatarang pembinaan puisi Bali manut sorohnya nih utawi menjelaskan perbedaan puisi Bali berdasarkan jenisnya. Oke lantur. Nah, sandika pertama wirasan puisi utawi asal usul puisi nike nggih napi. Nah, niki sampun wenten bagan puisi. Kruna puisi puniki alit-alit nggih. Nah, mawit saking basa Yunani nggih. Kruna puisi mawit saking basa Yunani inggih punika poetis. Nah, poetis sane maartos reriptan utawi penciptaan nggih. Nah, antuk punika preside kecutetang teges puisi Bali inggih punika kriya sastra sane merupa puisi sane kripta oleh para wakmi Bali sane membahasa Bali tur dagingnya nih kecendekang. Artinya puisi Bali adalah karya sastra yang berupa puisi yang diciptakan oleh para ahli Bali yang berbahasa Bali dan isinya itu dicendekang itu artinya dipersingkat dipersingkat nenten sekali karya-karya prosa sane lianan sane dawu-dawu utawi lantang-lantang nggih. Nah ke mungkin kelanturang soroh puisi Bali. Soroh puisi Bali nike wenten gude kira-kira niki alit-alit ada berapa ya?
Nah, wenten kekalih. Sanika pertama puisi Bali Purwa utawi puisi Bali tradisional. Sanika kaping kalih puisi Bali anyar utawi puisi Bali modern. Nah, napi makin binani. Iki Pak Edi fokus demun ring puisi Bali Purwa. Puisi Bali Purwa inggih punika soro puisi Bali sanes sampun wonten ring Abe Dumon tur merupa tembang. Nah, artinya jenis puisi Bali yang sudah ada pada zaman dulu dan berupa tembang utawi nyanyian nggih. Umpami yaitu contohnya wangun tembang, gegendingan, geguritan, kidung, lan kekawin. Ike soro-soro puisi Bali Purwa sane wangun tembang. Nah, mangking lantur. Nah, ini gegendingan. Gegendingan puniki taler kebaos sekar rari. Nggih, sekar rari. Karena gegendingan puniki ketujuannya angin ke ngelimurang mana anak alit-alit utawi menghibur anak-anak kecil nggih. Nah, niki tegas nih keanggen megending rikaleng ngrum-rum rari. Anak alit utawi bayi mangde nenten kasil utawi rewel. Mangde degeng saha gelis sirep. Nah, artinya gegendingan puniki atau sekarari ini digunakan untuk menghibur anak-anak utawi bayi biar tidak rewel atau nangis nih, biar dia bisa diam dan bisa tidur. Itu dari fungsi dari gegendingan utawi sekarari. Nah, mungkin sekarari puniki kebagi dados 3 utawi dibagi menjadi 3. Wenten gending rari, wenten gending jejangeran, wenten gending sangyang. Nah, ini sorohnya nih presida alit-alit wajan niki Pak Edi sampun aturang niki nggih soro-soro ring suang-suang gending rari. Dados video puniki keskip tur kecatet nggih. Mangking lantur. Wenten macepat utawi wenten sane mausang geguritan, wenten sane mausang pupuh, wenten taler sane mausang sekar alit. Nah, napi punika macepat utawi geguritan pupuh utawi sekar alit. Nah, niki sampun wenten. Inggih punika soro tembang sane keiker antuk uger-uger pade lingse. Akeh cari ring apade. Artinya pada lingse puniki banyaknya suku kata dalam satu baris. Nah, niki nggih akeh cari ring apade. Umpami sapunapi carani irageng nguningin indek pada lingse punika. Nah, niki Pak Edi sampun ijen imbe silih tunggil pupuh inggih punika pupuh ginade. Umpami ada ngaden awak bisa. Nah, suku katanya berapa? Ede ngaden awak bisa. Itu suku katanya 8. Suku katanya 8. Huruf terakhir apa? A. Berarti pada lingse cari ke pertama 8 A nggih. Cari sani kaping kalih depang anake ngadanin. Suku katanya juga 8, banyak suku kata. Nah, niki napi mawinan 8i karena ini irageng gerarah pada lingse punika mangde ngangen huruf vokal sampuna huruf konsonan. Nah, sekali puniki nenten je atau tidak 8n nggih. Sandukan niki banding niki kan 8n niki terakhir. Berarti di niki 8n. Salah, tetapi 8i karena huruf vokal digunakan untuk mencari pada lingse. Nah, ke selanturnya nih baris kaping 3. Lantur ring baris kaping 4 utawi terakhir ini adik-adik pasti bisa mencari pada lingse utawi ngerah pada lingse. Mangkin soro-soro macepat puniki kebage dados dase sani umum. Nggih, wonten rumusnya nih gede SMP 2. G2 punika ginade ginanti, D2 durme dangdang gule, S2 sinom semarandane, M2 mijil mas kumambang, P2 pucung
pangkur. Nah, nike soroh-soroh pupuh sejroning geguritan utawi sekar alit nih, alit-alit. Mangkin lanturang ring kidung utawi wenten sani kebaos sekar madie nih. Napi pun ke kidung. Nah niki kidung utawi sekar madie kekawian utawi karangan sani kewangun untuk sekar madie utawi tembang tengahan. Nah berarti artinya pun ke karangan yang dibangun atau dibentuk dengan sekar madie. Madie itu tengah-tengah nih utawi tembang tengahan. Nah niki sama witan tembang tengahan. Tapi mawinan tembang tengahan karena bahasa sani keangen punika wenten sani ngangen bahasa Sanskerta, wenten sani ngangen bahasa Jawa kuno utawi bahasa Kawi niki mepadu nih utawi mepaiketan. Ke sani kebaos tembang tengahan. Umpami riki wenten kidung warga sari, kidung kawitan warga sari, kidung malat, kidung jerum, kidung gambuh miwah sani lianan. Alit preside cingakin ring buku paket indek imbe utawi contoh sani lianan atau contoh yang lainnya. King lantur. Nah niki sani kaping utat ring puisi Bali Purwo sani muangun tembang ini punika wenten sani kebaos wirame utawi kekawin utawi sekar agung. Nah niki wastani mantan agung atau namanya saja agung berarti niki tingkatannya paling tinggi nih. Nah napi punika wirame utawi kekawin niki kekawin inggih punika kekawian sani kebande anda ugur-ugur guru lagu bertu muah matre. Artinya karangan yang diatur oleh beberapa aturan yang disebut guru, lagu, bertu muah matre. Nah napi puniki sani keempat puniki ugur-ugur puniki. Nah niki sampun wenten guru metegas suara abot utawi suara panjang. Artinya guru itu ketika suku kata yang ada lambang gurunya itu berarti suaranya panjang nih, panjang ngilet utawi ngileg. Ada yang namanya guru haswe utawi guru bawa, ada guru dirge utawi guru panjang, ada guru blute utawi guru panjang tur ngileg. San punike wenten lagu puniki berlawanan dengan guru. Ini guru suara panjang berarti lagu suara pendek utawi suara yang tidak panjang utawi bawa nih. San puniki wenten urete puniki kecap wande kebogan wande sajroning acari. Kecap wande kebogan sajroning acari. Inggih punika banyaknya gabungan suku kata dalam satu baris ke urete nggih. Mangken matre inggih punika kewangun guru lagu sajroning acari. Matre puniki genah guru lan lagu niki sani kebaos matre nggih. San punika sajroning wirame utawi kekawin punika wenten sani kebaos tembang nyanyi utawi wastan tembangnya atau nama lagunya atau nyanyiannya nggih. Wenten wirame mande malon, wirame rajani, wirame wirajagadite, basante tilake, indrawangsu miwas sani lianan. Niki wastan tembang nyanyi utawi nama nyanyiannya. Tetapi utawi nanging wenten sani kebaos wastan kekawian utawi nama karangannya. Niki suang-suang wirame utawi tembang puniki wenten ring suang-suang karangan puniki. Umpami ring kekawin Ramayana pasti ke wenten makesami niki nggih. Baratayuda talar wenten miwas sani lianan karena niki karangan nyanyi ring karangan nyanyi pasti ke mendaging tembangnya nih ini puniki sekali puniki. Niki dados kewacen nggih alit-alit sareng sami niki wenten wastan kekawin niki wenten sang saning ripte utawi yang membuat ke nggih. Mangking lantur ring puisi Bali anyar. Iwau puisi Bali Purwo mangkin puisi Bali anyar. Nah, puisi Bali anyar puniki tegasnya nih
Soro puisi Bali sani wenten ring abi mangkin tur rikale magdayang sekadi nguacen puisi bahasa Indonesia. Nah, artinya puisi Bali anyar puniki puisi yang ada pada zaman sekarang. Dan ketika kita membawakan harus atau seperti puisi bahasa Indonesia. Ya, ini pengertian dari puisi Bali anyar. Nah, mungkin umpami wenten kudang-kudang imbe utawi contoh puisi Bali anyar nggih. Wenten bahasa Bali. Nah, sani kekawi oleh Suntari PR tahun puniki. Wenten sase karo ring Bali sani kekawi oleh Imade Taro. Wah, selantur nyani. Nah, mungkin ketujuan pepelajaran sani kaping untat utawi terakhir nggih alit-alit wenten pembinaan puisi Bali atau perbedaan puisi Bali nih. Kenapi manut soronya nggih. Wenten puisi Bali purwo, wenten puisi Bali anyar. Mungkin ini puisi Bali purwo pengawin wenten keuningin atau orang yang membuat itu tidak diketahui. Tetapi di puisi Bali anyar pengawi keuningin utawi tahu ketika kita mencari itu siapa yang mengarang itu tahu. Usaha punika rikale makaya nganggen tetemangan utawi dinyanyikan. Niki puisi Bali purwo. Tetapi puisi Bali anyar nanging puisi Bali anyar rikale makdayang sekadi nguacen puisi bahasa Indonesia nggih wenten gerak tubuh, wenten ekspresi nike sani kebaos puisi Bali anyar. Usaha punika niki wenten ugar-ugar nggih, ugar-ugar utawi aturan-aturan ketika kita membawakan puisi Bali. Yening puisi Bali purwo niki wenten 5 ugar-ugar utawi 5 ugar-ugar. Ketika membacakan puisi Bali anyar atau membawakan puisi Bali anyar utawi maktayang wenten petang ugar-ugar. Nah, niki ring ugar-ugar nyani sampun Pak Edi dagingin soroh ugar-ugar nyani lan tegas ring suang-suang ugar-ugar nggih. Alit-alit presidi skip video puniki caket pelajahin resepang mangge uning api daging nyani nggih. Nang lantur alit-alit mungkin wenten sahur pitaken utawi tanya jawab. Yening alit-alit meled metaken utawi nenten uning napi daging materi puniki dados ketakenang ring kolom komentar utawi dados ring lintang nomor WA Pak Edi nggih. Nah, mungkin alit-alit sedurung Bapak jagi muputang pepelajaran ring makin Pak Edi ngaturang suksumun mun sampun alit-alit miar sayang video pepelajaran puniki ngawit kantos puput nanging wenten makudang-kudang sumber sani Pak Edi anggen wit data mangde jangkep materi ring raina mangkin. Nah, wenten buku Udiana Sastra kelas 11 lan Roras. Nah, niki wenten ring Google nggih. Niki link Google-nya nih, alamat Google-nya nih yukteori.com puisi Bali anyar dan contohnya. Dados alit-alit klik niki nggih mangde alit-alit saya ngeresep. Niki wenten ring ngiring membahasa bali.wordpress.com. Dados taler klik. Nah, niki taler wenten iringan lagu utawi musik mangde saya nudut kayun materi pepelajaran ring raja makin. Jadi angin tembang meong-meong niki nggih saking Degung Bali. Inggih alit-alit sareng sami wantah kadya sapunika Bapak Edi presiden ngiring pepelajaran ring raina mangkin. Mangkin Bapak puputang untuk parame santi. Om santi 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 om. Bahasa Bali ajeg.